Kima anga lukuma fu le tumeja tine negi dai fu sebe fu bakali tudu so ngatu chafo udena apishi fu gan santi ujawa woko tapu makana anga de bala fu pépite d'or la sous-préfecture anga umeta man été sana woko de orgawan golden cup da daki de komodona so la futeke mai paso la jogodo la dona ki de pasana patu kaba enono de jaga santi aide inafu lukude yoku wang di poifu pe bal fu meke wan seleksi fu gwe na tena mai paso la fu go première finale anga den wafu mai paso la nada na de wande wini na pe na le pépite d'or de aso so de fait les pépites d'or fu taigui na les pépites d'or chi wafu de safu na patunada di nono jaga fanchi e pe bal anga mataba la fu di komoto na fu apatusu de pe bal to aide fu na fu de shida wang yoku wang bala efu sisa di poi fu pe bal fu de meke mochi chan makada gomo fawe fu yepe anya bal ata pishi fu la sous-préfecture tout nataki de wani taigi de yoku wang takenga de yoku wang aba a go to woko dina woko na fashija mu woko if a go to woko na woko na fashija mu woko na fu sanisa mitiyu fu sanisa cha asacha fu sani kwa ni jabun gide wa futama angal gide wa fu no tu life ni ya wilutu meja ujanga wa fu de yonku wa fu gan santif de janya tournoi a capitaine sabi fu tay gide yonku wa ke sefi fu a tournoi aso anga de takiyu taki aba a go to woko pour commencer bonjour là ça va on a mi katay gide ni mo ko on a tournoi be bon ay de makala sama fuko pema tournoi fu make fu saga amari pas la fugo pe wan piki tournoi nada ay san chamo la tournoi bu mikana ala sama kondo chala de mo piki wan fona fu 14 ans quoi tapu do 18 ans donc amala san chia bon arabika sabino ala op wa musical ay do chi adatu be wanito ça de taille utaki a tournoi sa chajui non à 100% de ma taille utaki a tournoi do chi de ma sélection wan to bia na fuga mai pas landa ajo do na kaba na watu mo ganga ide sefo dinanda oluku na de mauteke watu mo nyanda na mo sameshi do shi atono asacha bigigu piki fugu anya do shi usama ko ngafisha inu gian ko takiga santi pisha tu mai pasulanda ala de peshi mo bika plus tu me taki atubia fu apatu ja avra formation football nada wa ma pikenga wa manege mi denki okay wa ma pikenga wa manege fu pebwa nyogwe nanda ne de mateke wantu bia fu yaga santi pisha na bi muntu bika asacha fugu anya balsani okay ena mi dekta ki detaki aba a go to pushi au page illégal ça deta yuna pishna pe a pishna pe de makon tu so to de ma fu ara sema ga watu tama kwa de makota yu aba ta go to taki a go to no bun fu oko do shi na babu fu oko ma abu fu oko ko taki na fashija mu woko ouais non illégalement do shi ago tout légal fin ko na a territoire français do shi na de matai ko taki amole fa de mai ko na asan la pollution to meshi do shi de mai pour la liba fu de mai pour la liba do shi plus tu usakishi fu shikitu tapa akwek de ma daka akwek ka te smooth so avoir peur de komoto so nga rale gwani shikini na ikabi fu shiki tapa pishina pe plus tu na de ma kofuta iko taki apishi woko na pe uno suku fugwanda la temeke de ma kon ana de mai soyu agent de l'américain beda de mai soyu formation sans fudu oso fuwan go na resmananda a de model fona pe de ma singo fu kateke na tide yo ke wanyo ku sabi futa gide yo ku wanke sefi aba den abal aga awoko pishi tala message pasage a message mi posa na ta igere taki abal fiti ya bal fiti fu pe doshi fu sape bal usataki usape bal ba capacité fu pe bal na go meke o chance sabito bika kande ya po isa bikare yujoko ai de ma uteke na pe ina tapago tu pishina pe mesere ma daki meke de ma gona shanda bika kande gunanda igo de fika da ko ni ma sabida sabi do sha pishina la meke de ma gonda biko rola a territoire fort famu abi polition anya fleuve de sana pe bika de fichi de vous fait nyale sabi un message mais pas ça guérément bigo pour là. Quel risque sécuritaire? Attention, elle est compliquée celle-là, tout le monde s'est planté, peut-être que vous aurez juste. Écoutez bien, il y a un piège. C'est pas un piège mais c'est une petite astuce. Quel risque sécuritaire pose
l'orpaillage illégal? Quel risque sécuritaire? Réponse A, ça favorise l'insécurité en général et l'implantation de réseaux criminels. Réponse B, ça favorise la diffusion de maladies. Réponse C, ça favorise la pollution du fleuve. Quel risque sécuritaire? Je souligne sécuritaire. Est-ce que c'est la pollution du fleuve? Est-ce que c'est la maladie? Ou est-ce que c'est l'insécurité? L'équipe féminine noire a eu 8 sur 10. On peut rester maître de son destin en profitant de la crique ou en travaillant pour se former et réussir. Travailler et réussir. Ouais. Bon, on peut profiter de la crique quand même. Ego bala samai. Aigo sa figantang ifa momentia. Mina Ronnie Aluma, ex-international fusana. Nono de midianya parliament. Mina de analit en mi come nya telekasia fu lukwanga mia isa ipasa. Mikanke de analit te takida imusi. Fayeshi asani di demang chakong giwi aini alibaya so komoto fu solang tenke mai pasula Fayeshi so asani. Gimia wagansani dika ainya parliament weyo meso tukagi ala fuka sai pasa na libaski asoweye en afasifa de mai wo kwa gotu a criminaliteit, a prostitutie, drugsgebruik. Ala de sans sai pasa human trafficking, ala de sans sai pasa mi kon lukwanga mi se fe fu sabisa mietaki. Awan belangrijk san gimi omdat unuinya parlement ude bezig voor ratificeren van wet. A wet yetaki pia aliba upachi anga la den tabiki. Dus a belangrijk gimi voor koluku faden sama libianga de se finali baski. Ok, en tine we staki kade de sama saye bakanda isef taki awan hawa balmandi pena ko take a higo tapugisana Fayeshi de yon kuma fuwa nya balsani. Le cheke fa ube sabika talent lai mise fa sape membigi on mesani musi ai fa be jami wawang amisi wa muy elef tam de c'était comme to ya go du bumbu sani ma talent lai en dem kisha mo ko ke tu ontwikkel de sefi en de so tu moment ya so balangare giden yon kuwang takiwe holiday be sa kanya vakansie